Rajang semang para sisi sarang sami sampun samian iki ngeranjing ring rum nggih. Nggih, sampun samian. Inggih, doaning sampun iki sami ngeranjing ring rum. Ketua kelas Angga Pradana nggih. Terus niki dumun Pak pimpin doanya nih. Nggih. Terus? Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sarang sami mangkin ngiring berdoa dan suang-suang. Inggih dosa. Inggih puput. Dorong ngelantur ngiring mangkin nguncarang pengastung karep panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih rasa angayu bahagia pisan manah ibu presiden kecunduk malih sarang paresisian titiang sarang sami niki nggih ring 11 IPA 1 ring renan sekadi mangkin duaning niki kantun pandemi alit-alit nggih santukan niki kantun pandemi irage nenten mengurangi pepelajahan irage renan sekadi mangkin memargi manten nggih. Nanging pekeling ibu dumugi alit-alite presiden nginutin protokol kesehatan nggih sane sampun kewedar mangde menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, mencuci tangan dengan rutin niki nggih istirahat sane cukup kenten mewah menjaga jarak tur nganggen masker ritat kale alit-alite keluar rumah niki kenten nggih. Nah niki maka pengawit ibu sane mangken kegiatan sanika pertama puniki absen dumun. Nggih, doaning ibu sampun share ring Google Classroom, daler ring WA group ali-alite durus cingakin mungkin coba cingakin dagingin dumun. Nggih. Durus 1 menit manten samian ali-alite nagingin absen suksema pisan nggih. Mina nike membuat pisan santukan absen punike merupakan ciri identitas para siswa sarang sami ngemiletin utawi nyarengin pepelajaran renis kadi mangkin. Nggih. Ling absen sampun kedagingin sane mangkin ibu metaken dumun nggih. Sire sane kantun eling ring daweg pertemuan sane sampun lintang. Nah, iraga melajahin ini pepelajaran api nggih. Lurus coba. Inggih becik pisan berarti ini masih berarti kantun eling nggih napi sane irage ajahin minggu lalu nggih. Sane mangken nggih patut pisan puniki alit-alit minat sane sampun lintang irage melajahin indik pidarte. Nah sane mangken irage melajahin indik sambrame wecana nggih. Nanging sedurung ngelantur ibu malih metaken. Sire sane naone nyarengin lomba sambrame wecana. Sire sane nanen. Durus? Ya. Komang jenani. Komang jenani Wijaya. Nggih, komang jenani. Durus mang. Yang ta nyarengin lomba sambrane wacana dalam bulan bahasa ring Bali Indonesia. Nggih, becik pisan puniki komang nggih berarti komang memang aktif niki ring kegiatan-kegiatan lomba niki nggih. Nggih, icen dumun napi juara berapa niki komang? Boleh Jayanti berapa niki? Waktu nikah yang juara 3 gitu. Inggih, icen dumun tepuk tangan niki, madya ring komang. Doaning sampun kuliahan juara niki nggih. Selamat niki nggih. Nike pitaken sanika pertama berarti ring suang-suang sisia puniki wenten sane nyarengin nggih. Suksema pisan. Sane kaping kalih pitaken ibu sapu napi tata caranya nih. Lurus. Nggih, Dita sane dumenan. Dita Pradnyandari. Lurus, Dek Dita. Menghafal Bu. Menghafal. Nggih, berarti teksnya ini sampun wenten? Sampun Bu. Nggih. Becik pisan puniki nggih. Nah, ring pecentokan utawi perlombaan nike pastike nganggen metode menghafal niki nggih. Sane mangkin ngelantur ring
pepelajaran. Nah, mina wenten langkah-langkah pembelajaran anak-anak sani pacang kemargiang rahine sekali mangkin. Inggih punika saneka pertama alit-alite pacang miragiang materi sambrama wacana. Nggih nika saneka pertama. Saneka kaping kalih nika inggih punika para siswa miragiang video imbe sambrama wacana. Nggih. Sane kaping 3 makarya diskusi ring LKPD, makarya LKPD nika nggih. Sane kaping 4 punika mempresentasikan. Nah nika nggih. Manda alit-alite male jebos mempresentasikan napi hasil belibagan alit-alite soang-soang ring soang kelompok. Sane kaping 5 nika penyutetan daging pepelajaran sane sampun kemargia. Nah nika wenten 5 paletan niki nggih. 5 paletan sane mangkin kelompok-kelompoknya ini sampun kawentuk niki nggih. Ibu sampun Nggih yen sampun nggih malih mangkin biar sayang dumun materi sambrama wacana. Jadi berikan tanggal tujuan pembelajarannya nih, kami tujuan pembelajaran Rena sekali mungkin. Yang pertama dengan mengamati video sambrama wacana, siswa mampu menganalisis struktur sambrama wacana. Kaping kalih dengan arahan guru dan diskusi kelompok, siswa dapat memproduksi teks sambrama wacana dengan tema bebas. Kaping 4, siswa dapat mempresentasikan hasil karyanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Nggih. Lantur ring tegas sambrama wacana. Niki ngawite nggih antar tegasnya nih numun. Tegas sambrama wacana inggih punika merupa bebawasan. Nggih, bebawasan saneka telatarang maka daging pepayunan. Sane merupa daging pepayunan keangen penyanggre tamyu utawi undangan. Nggih, ring sajeroning upacara adat agama buah sanesa. Nggih. Mungkin alit-alite sampun yang mungkin nyingaken sang sani ngicene sambrama wacana punika dekat kala acara napi. Nggih. Selanjutnya ini wonten wangun-wangun sambrama wacana utawi bentuk sambrama wacana jadi pembentuknya niki nggih sanika pertama wonten murde. Murde inggih punika topik sane pacang keangen dekat kala ngicene sambrama wacana. Mati topiknya nih, jadi menentukan topiknya. Wonten murde nggih. Sane kaping kalih wonten pemahbah atur. Nah, ring pemahbah mangga presiden mendaging. Salam pengeras titi niki nggih, salam pembuka, pengeras titi. Nah, raga ring umat Hindu mungkin salam panganjan umat. Nggih. Alar wonten pangayu bagya ring iden sayang pramu kali lan penyuk semu majaring undangan sane sampun rauh. Nggih. Jirike sane kewentenang ring pemahbah. Sane kaping 3 wonten daging sambrama wacana. Nah, daging puniki inggihipun napi luwir pengelimbakan ring murdanyane. Daging nyane puniki mangda sida nganutin ring murde utawi topik sane sampun keangen. Nggih. Sane kaping 4 iku wonten pemuput. Nah, ring pemuput sane mendaging irike sane pertama penyudetan daging bebawasan. Jadi kesimpulan salar penyuk semu nalar dados irike sane kaping 3 wantah lunas pengampura. Mungkin nas degradasi pengampura ya. Permohonan maaf. Lan sane kaping 4 nika salam penutup. Ke wangun-wangun sambrama wacana alite salah sani wonten sidang ngelingi. Nggih. Wantah sapunika anak alite salah sami wonten sanekaken. Nggih, durus nggih, ini bos ring bagang ring kelas. Doneng sampun samian niki iwau miragiang video pembelajaran materinya nih alit sampun nggih. Sampun. Nggih. Sampun tatas niki. Nggih. Nah sane mangkin alite pacang miragiang niki video sambrama wacana. Durus nggih. Suksema aturan titiang ring pengetara acara antuk galah sani ketibun ring pedewekan titiang. Sedurung melantur titiang idedane sareng sami sani wangiang titiang. Mungguing sambrama wacana sani jagi aturan titiang puniki memurde
Naguhang paikatan krama Bali megat gereng koped siang olas antuk ngemargiang budaya anyar. Sedurung ngelantur titiang aturan daging sambrama wacana. Pineh rihen jagi aturan titiang amatre napi kesujatiane gereng koped siang olas punika. Indike puniki megua tuning ayang titiang ia biaston idedani akeh sanesampun unik. Koped siang olas wantah singkatan utawi rangkepan saking virus corona diesis. Nike sampun nggih. Nggih icen demen cekoplokan iki manjan angga. Dalar sane nampi nih nggih. Inggih duaning sampun samian puniki kelompok presentasi. Dalar wenta atur ningayang ibu sampun evaluasi puniki nggih ring soang-soang kelompok sane presentasi. Bacang ibu icen nilai mangkin nggih biji ring kelompok soang-soang. Ini kelompok siki minam niki jangkep karyanya nggih boleh nilai 100 puniki. Nggih, tepuk tangan mun. Tepuk-tepukan iki isen mun. Nggih, rahajeng ngajari kelompok siki nggih. Kelompok kalih pacung ningayang titiang ibu nggih. Duaning niki sampun margi wau wonten kekirangan malih kedik. Ibu icen biji 95. Nggih, icen sekopakan. Kaping 3 puniki ring kelompoknya nih angga nggih wonten talar kirang malih kidik. Ibu icen biji 90 nggih icen demun cekoplokan. Duaning sampun puput memargi niki minam ring tugas kelompok sane kaping kalih malih jebos mangunggah video puniki nggih mangunggahang pekaryanyane ring Google Classroom. Nggih, teks sambrama wacana sane pacang kekaryani. Nggih. Inggih nincap ring acara sane kaping muntet minat niki sampun samian becik-becik pisan puniki pekaryanyane nggih ring beblik bagan diskusi. Iya sampun boleh nilai lan biji puniki sampun becik-becik pisan. Aduh rasa gargete pisan manah ibu alih-alih teh sareng sami sampun antusias nggih nyarengin pepelajaran sekali mangkin. Nah, maka penguntat puniki mangda nyutetang dumun daging pepelajaran. Ibu nunas para sisiane dumun niki nyutetang napi sane sampun pepelajaran memargi wau durus juniari. Durus coba kentenan dumun nyutetang daging pepelajaran nggih. Terus biar sayang sane biasa. Ini yang harusnya menyutetang Bu pada sembrang wacana yang punika. Walos sane ketuatarang sane daging lan ketuanyane nyenene indek yang sane yang utawi nyapu pada undangan ren sajeroning upacara adat agama miwah acara sane lianan. Sorok sembrang wacana wenten sembrang wacana dadakan apalan ringkesan lan nganggen teks. Struktur sembrang wacana wenten murde pemungkah daging lang penutup. Minam niki sampun samian memargi nggih sisih sareng sami ngresepang nggih tur maning muratiang nglaksanayang napi luwir sekancan daging sambrama wacana iwau ngeninin ini Covid 19 punika alih-alih nggih mangda state taler nginutin protokol kesehatan nggih. Sane mangkin ibu atur ningayang ring pertemuan sane pacang rawuh irage pacang melajahin indik laporan nggih napi luwih laporan punika durung iki sareng sami ngerarah dumun informasi nggih ring Google atau mungkin ring buku paket sane sampun kewentenan nggih sampun alih-alih dipegang niki durus wacen dumun malih pitung raine pacang bertemu malih sareng ibu materinyane indik laporan. Durung katutup pelajaran ini kami makin ngiring berdoa yang soang-soang tinggi urusan tutup. Sedurung mepamit ngiring sarang sami nguncarang parame santi. Om santi
Santi. Oh, santi.